Apoy ko program wat eba peitait nan wewa ay sakaran wow pan kuburan sa matal kot puy kiyangan so megatin kuburagan kitay kay panipon maraksukan pun payu wow nakiso ko pun pay wat o kay tilabalap korsen tiyak ibilbang wow naki labalap kors and Nantakasilu and several matal government, national, state or local government, Talian executive or legislative, regional wow, Pilpano, Katie kan chorus nan momocho kan kakao kawit, several man court saulang kan, o bilwaw na saulang chorus and paywat, o wasa chorus, maganiyang karkarongan, program wat and Protestant Hour. Several matay, horlap, and kawit wat, emasani, kisakis, magin konean, saulang and nantiyang, kalwit yang peni. Hamonay ban patayang, ay ban patungan watak, irempuk makonean kaya niukipan. Esansan ng kornet kayo laut tuwa, iratik riyasak tayo dan riyasak su. Memangacani, kumana sa mau, tuan uperen suang wirin tangkan, kors kiniyang tang, ap metemen, maginalak sakis. Ripil bang tuan kumain tang itibak, pugmalan yang alak sakis. Suang motong kors kin alakayan mau, nan ar motong kan. Porangkin aleti elin kapat ew. Akin matang suran. Akita kin ngiti ki aleti mareu mepan patapat. Ime isotakin tang poyangki. O ime ikin pay raseng som pakarman. Mesotakin pakapakar man nan wew. Ikin kaloka palwarayat. O ireti pay ngay poyperki. Iter ketekta murne kaparang kiamer metrikan promomau. Main ko ibanbil pulang kaprayang patuan orlaku. Kisahis mekoneang saulang man and nanti yang kalwit. Hanieba patuan uya kawit wat tepatnya kawit wat. Hai pergi. Kumana gading kuburai anta taungki. Ibang batuan tatawang ki patumangay. Puyen kaksan sal mawang saulang koros mawia rongrong ansawat. Panorlap kisakis magin konen saulang mananang tiyang kalweti. Irariyaw may man paktiyang saulang kan koros. Kayo kisakis kariyaw kayang ma. Ipatawan kamera menan atay say lakan mau. Me emenaman kitay membaur kilento ansawat. Saman kisahis toto kay magtala letier. Ekay kisahis kan makaparan. Ekay makahisya na mga. Apil piyata kisahis makin kapato. Opil kin kansis wati kitay na. One parang Paul. Kadang seorang kisah real, mesansan mau nan sebelum metal wasang kawit dan program. Keriau kisah seorang wirin tangkan. Keriau kisah semakin konean. Seorang Christ Jesus man, and nanti yang kawit yang pain One peran Paul tep kita kawit wat. Tuan kosan diang kisakis ang sumwirin tangkan. Hamerin na namwe. Sumwirin tangkan kors kinyang tang. Hapmete men maginalek kisakis. Hanan sabal watal mwe denan mwe wat. Sumwirin tang pil toto. Maginyang wirin tang. Hapil mete siliman. Sangnan pungan mengater magin wirin tang. Kin pilalek kisakis. Kayo nan mwe wat kin ale kod medal. Kariyaw
kin aleti silver medal. Kecilu kin aleti bronze medal. O sang nembe kapayu patoti pa chorus. Pilu ya son wirintang mau kay marara sang nanar way. Apoy ya sudah poitan. Sudah seksra aleti. Ita maranin koleti te aleti ni ansawo. Yei pato insensuat. Obel mieta makin namanagala opurala nanar way. Obel mieta makin sang lalaki ar sotakin poita. Aprakin kolukul. Kanang mayam nanar ngongi. Mepin tuwa ta tawakin wiyawinan main one paron Paul. Ong rakan masudugin poita. Tamay patuwan katete ansawat sangni kawait and one paron Paul. Mumun metenek saks puko ong sun wirin tangkan. Menon kasampal. Magin kapta kapato yan kainsin suwatiyan. Sun motongkan te sun wirin tangkan. Niyakin upan. Apnan maur. Magdala wapani. Nan kala patay. Tenanatay tuman maur ansawat. Tabinan maur mabang patoto murin maurwat. One Puran Paul. Katete ni sansa. Nan iratitik Trisik lama na tayo sang kawit ito. Magkawit o kisakis puko. Sudah nuan kesampal. Kisakis puko sudah nuan kesampal. Bagi kapatong wir. Kansin pudra sung wirin tangka. Kisakis kay makin matang suara lah. Kisakis kay makin merla kueki kisin metreke. Mesudah bangkak en sewase takawit kitain nan atain kapal en maur megdan tin koko agi nan anseukan megile tongtai. Apil maur opil maur mesolong kor kas koto murin maurwat. Pin soda kapai eu megtai pan mebang kuwang tai te iraiko. Sod me iraiko me sudah poita niar upenen wirin tangka. Menta temar kese kila te kawe kila rai lansau. Rei arkin kas song wirin tang. Ononut ong upenen wirin tangkan. Pin soda kiseu te kapai eu kuwang rai. Pinsoda kapai eo mera aleti sang ni ar saro ni ar pato ni ar namanakla. Mera aleti ni ar sudah poitan upenen wiran jangka. Kisakis me aramasaman mekin nanti yang aleti mareo me bang patokat me yes Solomon Christ okin pegi yang kapayata. Sabar makawit o poson pot utan pan Alexas. Alexas so ye exaksen mau sot opil peren sot. Magdan pan tek nan John laut tri limau redik riese payo. Ayima sansan opil aramas koros makin ngong ke kapaya ta kawit hong nemauran solang and Christ. Pan piliang Tayaki, tayikan makot katin nag-nagitong sabon may sirita. Opil paniyang Christ tayaki, tame sama kot katin nag-nagitong ayima sansan. Nan rom ralat walu ratik esa kesu. Mepil bantu wadai rai ko, makin namanagala. Saroti, tellobalongki, arkin kapayata kebulan kot.
Po Jesus masani nan matur laut lemau retik isak met pai makin ada lokolok po biar kapayata kuburan court po yiran wen court orang yang ale dengan Christ nin tuan puksarau ya masani nan rumur laut walu retik isak usu bi makitain yang Christ nan sabun melokolok Haktan yang nan sabul melin. Erni arama zaman muyala kompakpan Christ. Okin tatang kemauran to may kawitan tat kaun Jesus. Men tatama ban motor tetangapan tenetuk apin kapayat kawitan Christ atal kaun. Utana ban yang ale kisah-kisah mau sautu keberan sautu oh yang kau sanlaran court orang Christ nan sabun court wei ria kerja dan orang lapun kayaan mau kaum suun wei tangan tesaulangan Esansan nan retik resek demau. Wan peron Paul katet. Mesun motong koros. Pilkin ale kayan mau nanar motong. Peron ka ale di alen kapat eu. Alen kapat rum tan sor la mata. Open uya tipu sau eu met kedai sedepan kak. En sewa sebi tekawit ki kapan kan ang kompak patay kan te sewdom kan magin paten patay pil soda kawit emenemen patay lang nanalan kamaw arama sekan magin nanti yang uyala sewdom Christ Jesus pil kini yang ada kaya mau sangdan puksaraw rebil kini ada kaya mau sang nirat paten saulang teikan kau teki court ayi makareta wan peron Paul kusuyak nan kau itu ime soda kintang peyangki o ime pilkin pey rasen son pagar men mesoda kin pagar mal nan wew aikin kalau kata kalorayat o irete pey nei Poi pergi, iter kata kelam murne kaparang tiang air meteikan rumah mau kemauan, ter rumah mau Christ. Wan patriang kayan mau, no wan peron Paul kata yang tay, mesansan, nan programu, kita pilih nana kayan eki atai mumio. Atai wiuya, atai kocan, wanen. Riai kamera nama, saulang puluh sudah wewe tu wanen. Riai ya tekan wanen. Ye limpak, kanangama, katek, upampak, peran, pepul, olik sang mes wat koros. Ayi sansan nan puksarau sansan nan Kalesia adalah lemang iratik riesek riang or riesek sulu ria magdan ban bin mamaur kemabukat koros ria sotra koson net eu pan wong tai poi kison bukat koros ya son mau kai yime aramas koros te saulang koros kin paranik ria poeki kita bin wiya aramas kai Aikin yang kamera le, mebilpan mieta, atai luat, nantai mengium, nantai langalang, nantai wiyakan. Amen. Kita seolang pulupulka. Hong ni mauran seolangan Christ Jesus. Nintuan Paul wiya all patitiman on Christ. Upang kuburan court.
Ap katete tuan pini. Mesansan nan Pilipai. Erlaut silu ratu isik silu isik payu. Ema asani. Mere. Rieko. Isuman na mayang may aletir sakso. Ap song trayo may ikin wiya. Ikin manakaya tama mi muri. Wawagi anso may saikin ta wiyana solangan Christman o sabong koros may wiyanda. Aniya wiyana solangan Christman in Tuan Paul. Ay kin wiya wanay kak. Puya na leti tama mi moy. Riyakin wana wayangata ni mo. Puyan aletik sakiso. Ye the Koran court, the Pekaran court, Sangren Christ Jesus on the mountain top. Puyan kaimsak ran kataman mutumut. Mayman patakiyan. Create solang chorus ng tunpi. Uwasakan chorus. Maginiyang karukaran ng programa Protestant Hour. So telebil meni ang mumutso na kamuyang ita ngaya. Tegita tunga. Apok saraw magasampan. E maasani. Nan kornit kayo. Relaw tayo sa kriyaw ratik-tik lamaw. Mesongan alen papa kot toto mie. Songan papa toto mie. A kontreman. Me aramas koroskin papa. Ria pueke kupuran kot unsak. Te kupur unsakan kot. Ye Christ. Tuan Jesus ay mahasan nan John relaut isik payo. Iratik-tikuno. Na ngay mahal, ngay mamelen, ngay mamaw. Sino makak kulang samay, masuong ngay. Erisolong koros makin nananti yang kalwit yang penray. Hanan kamoro, kitailan tamataman mau. Kawidan Christ Jesus niya mahasani. Mesansan nan John laut limaw retuk-tuk. Triyesek payo. Intayin kuwan ni Memen. Memen makin rongay patak o poson i makin katarieto ye i ma anik maur sotu. Esriban lelong katik. Puye kiye sipan sanger mela o lelong maur. O tson silu se kuano bi awut maasani. Memen me sota kin peitian sabun me yeros. Esribang kilang maur. Ap engyangan kot pan mi mere kokola. Emen managap. Makin apa-apa di kakang. Imotangan nan Pilipai. Ap kalenbak. Ren wan paron Paul o Silas. Tamay pangkak wiya. Puin kak norla. Ay napatuan sa bangkay. Poson kan Jesus. Akoa o ang pinay koros. Pan norla. Poson kan Jesus. Akoa o ton mong koros. Pan norla. Ayibat ni motomot. May men pakiyang solong kan koros. Create solong koros ng tunti. Uwiya ko may kataman niyo ang tayo mo. Mamaw riyo magtayo. Kinkilang lang murin maw. Nariya kalangan ng koros o kasilay niya may.